ليه تماشوانين هيجا حفدي تنين حبو على القريب دنا بين الشام وأنقرة ده باندورا وي ل بيوندين دنا بين هردو ولاتان ده طيبة تيجي لروجباي كردستاني دكتور سان عفريني شمون دريالا كندا ميفاني منه سلاف كي إحسان كي إحسان دسبيكي ده تخازن بزانبم قالون يعني اف بيبنديا كودنا بنا آليان ده نهار روداية القرى بحوريات دكارة بجه انجامكي و هردو ولات دي بيبندين خدا بجهن بربه أصايبونه و يعني نا دبي دسبيكي مرو شري وبكي أواجي كتي افتشتا همين نا افتشي نا زلال دبي يعني نا زلال دبي ev bixwa eva ji encama ew dibên daniştina ew konferansa Asîtanayê ku 2016 çêbûye di wê demê û virda da Rûsa û bi evkariya Tirka û hemahengî gel Îranê ev tişt yani di wê demê da dest pê kiriye yani di wê demê da opozisyona Sûriyê li gel şandên Sûrî di wê civînên Asîtana da rûdinin. Yani evji Armancık ve heye yani Armanca serekiye o ve deverin o binav dikin deri rızgar kiri ve deverna o şunu va penebera bezvrinin ev peneberna ala ver biminin bu hatinin demografik şey bikin ve deverna da tayveci ev deverat yani hemici dizanin sinure di navbera Bakurê Kurdistanê û Rojavayê Kurdistanê ew xet diyem Kurdistan ji bin serxet û bin xet ev hemî yani deverên Kurdistanî ne ev ne aynî dixwazin ew projaya got dema Sefawiya û Osmaniya da çêbûye eger em vegerin di şerê Calderanê da çawa Kurdê me ji Rojalatê Kurdistanê ji alê Sinûr rakirin birin deverê Xorasanê ku niha bi milyona Kurdê mê Xorasanê hene. Yani aynı ev proje niha ve bandorê xwe li ser Rojavayê Kurdistanê ew planek wisa çêdibî. Pirsa we ev herê serî derê wê herê serî ji ber ku İslama siyasî çi Şiîyê û çi Sunîyê herdem bi hêzên welatên ku di bernameyê we de necatperestiyê heye herdem peywendî gel wan hene û em dizanin jî Îtilâfa Sûriyê Hevpêtiya Sûrî rêveberiya wê bi destê Îxwan Müslîmînê yani biraderên Müslüman ne كيكي إحسان حرم دخواست زوي برسيب كم نها مرجن سوريا برامبري تركيا هين جرانتر خياتكن يعني الجورات تركان دركتنا حيزين تركيا تبعيا خاكا سوريا هر وها باندور لسر اوبوزيسيوني و تركيا آليكاريا خوش اوبوزيسيوني جي نكي دور بخا آليكاريا خو الجورا بحوريات تركيا دي وان مرجن سوريا in peyvendiye cibi ka? Niha Türkiye destpêka şoreşê da dema tevlî şoreşê bûye di fayla şoreşa Sûriyê bûye herdem ser wê karkiriye bu hêzekî Türkmanî ava bike. Bala xapê de hêzên leşkerî hemî bi navê Türkmanî ne Sultan Şah Sultan Murad hemî bi navê Türkmanan e. Aynî dezgehên siyasî êgul wê deverna bi rêva dibên hemî Türkman e. Hêzên siyasî Türkman. Heyanî hêzên duwarê alîkariya mirovahiyê duwarê sivîl da kar dikin hem ew de hêzna jî ku êgul lê deverên ku dibên rizgarkirî yani dibên bandora Tirkiyeyê de hemî ku Türkman ne. Niha çawa em dibêjin li Sûriyayê ku Elewiya sistemekî ji bo xwe çêkir niha li Tirkiyeyê li devera Bakurê Sûriyê Türkiye jî hêzekî Türkmanî yani hikûmetkî Türkmanî ava kirî. Niha evena her du bi hev re wê çi bikin wek Şam sêntirê dibin bercewendiyê û ewa Îranê bi rêva tê birin li alê ew jî li alê Tirkiye jî ew hikûmeta wê deverê ji bo bercewendiyê Tirkiyeyê niha Tirka û Îraniyan hev kirine got
Suriye'ye bir tamamı tekabi bu ben bercevendiye vardı. Na ama mesela bu ev çeli bir mamusa cemaat kalım sabit gelek tekes bekem. Ev tuşta jiçin naha ev ve bilezbün çeli bir gunizikbuna legal rejima Suriye. Avaji yekji encam sereki bu kongral ceddi çiftliği ben pirozbahiya Serok Biden'da. Cibergo lu dere tuştin نو آواده بین هیچی که دکتر احسان هر وها من دخواست از وی پرسی بکم نها يعني باندورا ويك الجورا مرجين تركيا كو سوريا جي اليكاريا انقره بكد سكنا برامبري يابك و PKK ده باندورا وی لروجبای کردستان چی به دکتر است نها سوریای نه مر راستی بجی کو رهبریya PKK رهبریya PKK نه بینیه PKK رهبریya PKK ایرو گو فایل سوریه دست کنه sabri oke sabri okji yani pevendi vilgel şame kutnaben yani nizam çava de bejin yani bu bandure ve ser yepek abi ere döndürü sistema yepek da naha duali çi naha duali çi bine ere de aliye ke legal şura şasiye legal mafi kurdane legal yani Kurd statüye ke dest le mafi heri sereki benim bandura sabri o ke istihbarat Türkiye yani hamahangi nabaravan o İran'ı da hani yani tünük kare beji vallahi yani Rusya ne bir caram matmaydı benim ko ev demin navberiya çeyrekin navberi rejima Suriye o yepekiydi. Çünkü rejima Suriye ev devrine rades yepekiydi. Yani o hamahangi navberi vanda hani ala Suriyeli veri hükümet Suriyeli kalmıştı haseki yani em çok bu kadar cüdayi tek navberi bitişna. Le döndüre heza yepeki da bak agahi teyim var. Men ne razıymış be yetişti. Dukhazın tabi şureşi be. Dukhazın bu kurda statüye ki dest bakın. Le avanajı da ben edi mesela kavmi o mesela netevi evet tişki. سكنا امريكا تشاواد نرخيني دكتور احسان جبركو امريكا دس نشان كركو او نلقل اساي كرنا بيوندين دنا بينا انقره وشامي ده بله امریکا خویای دست پیکی دو مسابقی yani مامست وقالي بينارين ريزدار امريكا دما قسروك اوباما قلت ايدي شرعيات بشار نما يعني او بي ايدي او نابي يعني شندا بناغاري او فيدا بي داويدان دي بين باندوري امريكا حيان لسر سعودي عربيا لسر مصري مديد شاو سعودي عربيا قبول نكر bu Kongra Cezayir'i gibi yani kahmiye habek şadın ev Mısri valatı Mısri kahibek şadın çünkü Cezayir tekeskür bu eser bejdar bebi evajı ji bandori hez Ameriki dizayn Saudi kare pengav ki babeci bego Amerika razı bebi Amerika narazı Amerika gel çareser kirina پرسا سوری اول نتوین یکوی در کتی بریارا دو پنجا. ملیس فاسیاتت کم دکتر احسان عبرینی سیاست مدار مونتريالا كندا القلم